Please guys take your seats. Next press conference. Yerinizi alın, zəhmət olmasa növbəti mətbuat konfransı başlayır. Hi guys, salam. Приветствует. Suallar kimdə varsa zəhmət olmasa verin. Ayıbdır. Salam Nazim. Salam. Xoş gəlmişsən. Uğurlar arzu edirəm. Çox sağ ol. Yəni rəqibin kifayət qədər həm ayaq üstə, yəni strikingdə, eyni zamanda parterdə də güclüdür və necə hazırlaşmısan onun, yəni bu güclü tərəfinə? Hansısa xüsusi planın varmı? Назим, твой соперник достаточно силен и в партере, и в страйкинге. Каков твой геймплан? Как ты намерен драться против него? Геймплан, точно геймплан я выдавать не буду, но я знаю, что где он силен, я считаю, что я сильнее. Я знаю, что он опасен в определенных аспектах. Но я хорошо подготовлен, буду его расщупывать, буду узнавать его в клетке и будем работать. Mən bilirəm ki, o təhlükəli döyüşçüdür. Gameplan haqqında mən heç nə hal-hazırda deyə bilmərəm. Açıqlamaq istərəm daha doğrusu. O təhlükəlidir, amma mən ondan daha təhlükəliyəm. O güclüdür, amma mən ondan daha güclüyəm, hazırlaşacağam. The question was your opponent is good in striking, good in grappling. What's your plan? What's your game plan for this fight? The answer was, I know that my opponent is good, but I'm better. I'm good prepared for this fight, and that's it. Or if you're not. I was saying that we'll figure him out in the cage. I know he's strong I know he's a solid opponent, but I believe I'm stronger everywhere, and we're going to figure him out in the cage. Və bir sual da vermək istəyirəm və sosial şəbəkələrdə modda sənə müəyyən göndərmələr etmişdi və bildirmişdi ki, yəni oktagonda Nazimi məğlub etmək potensialına sahibəm. Yəni bu səndə hansısa müəyyən qıcıq yaradırmı və yaxud əlavə güc sənə yəni verirmi? Назим, в социальных сетях Николас Мотто отправлял тебе разные месседжи, не тебе, а посредством своих социальных сетей отправил месседжи касательно предстоящего боя, что намерен тебя победить. Раздражает это тебя или же, напротив, мотивирует? Нет, меня это не раздражает. Я слышал, я не залазил ему на социальные сети. Я слышал, что он там что-то выставлял или что-то говорил, но... Если честно, мне этот момент не интересен. Когда клетка закроется, уже не будет никакого разговора, и мы будем разбираться кулаками. И поэтому, что бы он ни говорил, он за это будет отвечать в клетке. Sözün düzü, mən onun sosial şəbəkələri izləməmişəm. Bu mənə maraqlı deyil. Döyüşdən qabaq çox şey danışmaq olar, amma oktagonda qəfəs bağlananda artıq hər bir dediyin sözə sən cavab verməli olacaqsan. To be honest, what is being written or talked on social media or even media, I do not really pay attention, as once the cage gets closed, everything is being shown in the octagon, and every single word, you kind of prove those words in the octagon. Yeah, more specifically, I'm saying anything he says or thinks, he's going to answer for it in the cage. When the cage door shuts, we're going to talk with our hands, and that's my favorite language. Və Nazim, Tofiq və digər yəni həmyerlilərin Rafaellə səninlə eyni çəkidə mübarizə aparır. Maraqlıdır görəsən, yəni qarşılaşmaq imkanın olsa, yəni onlarla döyüşərsənmi və yaxud seçim etmək şansın olsa, hansından qarşılaşmaq istəyərsən? Döyüşmək istəyərsən? Назим, Мираб сегодня прилетает на фан-встречу в UFC. Я тут. Sualı zəhmət olmasa bir də təkrar edək. Tofiq Musayev və Rafael Ataman Fiziyev, yəni lightweightdə mübarizə aparır. Yəni sənin həmyerlilərindir. Onlarla döyüşmə imkanı olsa döyüşərsənmi və yaxud yəni seçim etsən hansı ilə qarşılaşmaq istəyərsən ilk olaraq? Назим, в твоем весе вот выступают и наши соотечественники, и Рафаэль, и Тофик. Если ваши пути, так скажем, UFC сойдутся, готов ли ты выйти в октагон против них?
и кого бы ты выбрал? Меня это часто спрашивают. Я думаю только о своем следующем поединке. Это мои товарищи, мои земляки, мои товарищи. Естественно, в этом спорте бывает такое, что или одноклубники, или бойцы с одних стран дерутся против друг друга. Но у меня сейчас нету никаких намерений или целей, и это не в моих мыслях на самом деле. У меня сейчас передо мной стоит солидный соперник. Я полностью сконцентрирован на него, и то, что будет в следующем, я буду полностью сконцентрирован на это. Yəni ki, mən bu haqda düşünürəm, məni növbəti döyüş gözləyir və mən ancaq o haqda düşünürəm. Təbii ki, UFC-də və ümumiyyətlə qarşı idman növlərində elə olur ki, bir ölkədən iki döyüşçü bir-biri ilə qarşılaşmalı olur, amma bu haqda mən indi heç düşünmürəm, ümumiyyətlə düşünməmişəm. Ancaq gələcək döyüş haqqında düşünürəm. The question was, there are also two Azerbaijan fighters in UFC, Tofik and Rafael. If UFC suggests you to fight against one of them, are you ready? Возможно, Назим, тебе легче будет на английском ответить на этот вопрос тоже для аудитории. Yeah, so I focus on one fight at a time. In front of me, I have a solid opponent Saturday. I have a statement to make. Obviously, in this fight game, people from the same country fight each other all the time. But I'm not really focused. I don't really look at my friends or people that I know or my countrymen, which there's only 3 of us. As competition, I'm focused on my next fight this Saturday, and whatever's going to be next after that, I'll be focused on that. Назим, желаю удачи. Спасибо большое. Если иметь в виду, что соревнования в таком уровне в первый раз проходят в Баку, в Азербайджане, каково шансы азербайджанских спортсменов иметь в виду, что проходят между родных стенах? Я последнюю часть не слышу. Каково шансы азербайджанских спортсменов, если иметь в виду, что соревнования между родных стенах? Соревнования проходят в разных стенах. Как оценишь шансы азербайджанских бойцов в предстоящем турнире, учитывая, что он проходит в Азербайджане в родных стенах? Тофик и Рафаэль. Да, вообще азербайджанские спортсмены, каково шансы в Баку, да, вот между родных стенах? Это солидные, это бойцы мирового уровня, что Тофик, что Рафаэль. Поэтому я уверен, что у них будет, во-первых, зрелище, интересные поединки. Во-вторых, я думаю, что у них у обоих очень хорошие шансы пройти своих соперников и тоже вырваться в дивизионы и доказать себя в топе. Рафаэль уже в топе, Тофик, у него есть возможность, чтобы этого доказать в субботу. Sual oldu ki, Azərbaycan döyüşçülərinin şanslarını necə qiymətləndirirsən? Nazim bildirdi ki, bunlar həm Tofiq, həm Rafael baxımlı döyüş göstərirlər və bu hər bir döyüş onlar üçün şansdır. Rafael artıq top döyüşçülər arasındadır. Tofiq isə qələbə qazanaraq özünü sübut eləyə bilər və top sırasına düşə bilər. The question was, how do you assess the chances of Azerbaijani fighters, Rafael and Tofiq? And please, could you repeat it in English if it's better? I'm saying Tofiq and Rafael are world-class fighters. And this is Tofik's debut, but he's been fighting on a world stage for a while now. So I think they both have an opportunity to make huge statements on Saturday. And yeah, I think they both have solid opponents, but I think they both get it done on Saturday. Назим, Мераб приезжает сегодня на фан-встречу в UFC. Правильно ли я понимаю, что его приезд обусловлен тем, что он будет у тебя в углу, или все-таки UFC его попросили там, условно развлечь фанатов? Меня уже несколько раз спрашивали насчет Мераба в моем углу. Я всегда говорю сюрприз, дождитесь до субботы. Sual verildi ki, bugün Merab Dvalishvili ilə Bakıya gəlir və axşam o fan zonada olacaq, görüş nəzərdə tutulub. Bu deməkdir ki, Merab əgər Bakıya gəlirsə, bu deməkdir ki, o sənin küncündə olacaq döyüş vaxtı. Nazim isə dedi ki,
bu bir sürpriz olacaq. Bir neçə dəfə məndən soruşulub bu haqda, amma bu sürpriz olacaq. The question was today Merab arriving to Azerbaijan, he was in a fan zone. Does it mean that he will be in your corner during the fight? And Nazim said that it will be a surprise. I don't want to talk about right now. И еще один вопрос от меня. Я думаю, что ты видел, как чествовали сейчас Мераба в Грузии, приезжала Нина Драма после его победы и защиты титула. Как ты думаешь, после твоей победы на UFC в Азербайджане, насколько будут гуляния большие и как здесь с тобой будет праздновать народ? Ну, я насчет этого турнира говорил уже несколько раз. У нас есть слово «фехремисан», и мне постоянно это слово говорят, это обозначает наша гордость. И эти слова я нелегко воспринимаю, это ответственность. Поэтому я думаю, с победой я обрадую очень много людей и обрадую свой город, свою республику, Азербайджан. Sual verildi ki, bu günlərdə UFC çempionu Merab Dvalishvili Gürcüstandadır və onu çox böyük bir coşqunla qarşılandı orada. Bütün şəhərləri gəzir və Gürcüstan xalqı hamı onunla görüşmək istəyir və Nazim, sən qələbə qazansan, səni necə qarşılayacaqlar burada və ümumiyyətlə nə gözləyirsən? O deyib ki, mənə həmişə Azərbaycanda deyirlər, sən bizim fəxrimizsən. Bu, mənim üçün bu çox önəmli bir ifadədir və görəcək necə olacaq. Назим, sonuncu dəfə. Можно, да, мне вопрос? Назим, ассаламу алейкум, как у вас дела, все ли у вас хорошо? Я хотел бы задать вопрос про ваши корни и про ваше прозвище, потому что вы родились в Баку, выросли в Бруклине и называете себя так черным волком. И что для вас означает этот образ и как он помогает вам в октагоне? Потому что по вашим действиям, как вы деретесь, ваш стиль очень зрелищный. Да, мои одноклубники мне дали кликуху давным-давно. Волк, да, типа ты дерешься как волк, ты хищник, ты всегда ищешь там яркие удары, ты всегда там лезешь на драку. А черный волк, черные волки, они единые, они не двигаются, они не продвигаются в пачках, они охотятся по-своему, да, одними охотятся. Поэтому черный волк это как бы, я в своей жизни много решений, много чего решал одним, поэтому как бы черный волк это адаптировал именно черного волка. Хорошо, спасибо. Также хотел уточнить то, что ваш крайний бой с Банфимом завершился досрочно, всего за минуту. И насколько это укрепило уверенность перед следующей встречей, которая будет здесь? И есть ли опасения, что быстрый бой может сбить вас с боевого ритма? Быстрый бой сбивает ли меня с боевого ритма? То, что вы досрочно завершили, и, возможно, этот бой может продлиться 3 раунда, и может ли это вас сбить, ваш ритм? Насчет сбить, не знаю. Я никогда не вступаю в клетку с каким-то определенным ожиданием. Я всегда готов на все 15 минут полностью выложиться, чтобы это была война. Поэтому кто там устоял или удержал удар, вот, например, Борщев, как он выдержал удары, которые я на него нанес, тот ущерб, который он просто зомби был. Поэтому это будет зависеть от моты. Я просто знаю, что рано или позже я с какими-то ударами его поймаю, которые его потрясут. А устоит ли он или нет, будет он продолжать драться, это от него зависит. I will translate summary, please. Sual verildi ki, ümumiyyətlə, son döyüşdə sən İsmail Banfimlə görüşmüsən və birinci raundda deməli ki, çox tez onu bitirmişsən. Bu dəfə isə 3 raund döyüşməyə hazırsan, yoxsa bu sənə hansısa bir problem yarada bilər. O bildirdi ki, mən oktagona ümumiyyətlə çıxanda heç vaxt düşünmürəm ki, mən 3 raund döyüşəcəm, yoxsa tez bitirəcəm kimisə döyüşçünü. Ümumiyyətlə, əgər mənim döyüşlərimə baxsaq, HCC ilə bitən Barışova qarşı döyüşə baxın. Mən bilmirəm ki, o necə belə sərt zərbələrdir. Mən sərt zərbələrimdən sonra ayaq üstə qala bildi. İndiyə kimi inana bilmirəm ki, bu döyüşü davam edə bildi. Sanki zombi kimi idi. Bu dəfə necə olacaq? Yenə oktagona çıxanda mən müharibəyə hazırlaşıram və Nikolas Motta'dan asılı olacaq. Bu ayaq üstə mənim zərbələrimdən sonra ayaq üstə qala biləcək ya yox. Sonra bir sual verildi onun ləqəbi haqqında, Qara Canavar.
O bildirdi ki, bu ləqəbi mənə məşq yoldaşlarım veriblər. Çünki mən çox ağır yol keçmişəm. Amerikada UFC-yə çatmaq üçün qara canavarlar isə adətən tək qalırlar və özləri hər şeyə nail olurlar. Ona görə mənə belə bir ləqəb qoyulub. And short summary about in English. The question was about his nickname, the Black Wolf. His friends and family, they call him Black Wolf, and it means that, well, generally speaking, wolves hunt alone, and this is all because he's come very far, and becoming a UFC fighter in his career, he has made lots of decisions himself, and that's why his family, friends call him Black Wolf. That's how it symbolizes. Nazim, sonuncu dəfə Azərbaycana nə vaxt gəlmişdin Bakıya? Ümumiyyətlə, ab-hava necədir və bu müddət ərzində Rafael Fiziyevlə daha çox birgə vaxt keçirsən, nə söhbətləşmişdiniz? Назим, когда ты вот последний раз приезжал в Баку, что изменилось с того времени? И вот после твоего приезда сюда ты больше времени проводишь с Рафаэлем. О чем вы общаетесь? Что обговаривали? Можешь вот рассказать об этом? Что обговаривали? Ну, у нас просто что обговаривали? Как мы хотим кушать десерт, как мы голодные, что хотим кушать. Показываем друг другу видео пиццы или бургеров, или еще чего-то. Особенно не о чем говорить, мы просто оба сконцентрированы, у нас эмоции повысены, мы оба на своей родине и собираемся выступать перед своей публикой, поэтому это как бы для нас и давление, но и мы как бы стараемся побольше шутить, побольше расслабляться. Фанаты нас останавливают на фотографии, сфотографироваться или автографы попросить. Поэтому здесь тоже мне очень приятно, между прочим, как относится со мной мой же народ. Все просуют руку, помогают, мне это очень приятно. Biz daha çox bir-birimizə zarafat edirik, təbii ki, döyüşə də köklənirik, amma bir-birimizə pizza şəkilləri, deser şəkilləri göstəririk ki, biz döyüşdən sonra bunu necə yeyəcəyik. Burgerini zabudьте. Burgerlərdən mütləq baxırıq. Biz ümumiyyətlə küçədə gəzəndə biz həmişə azərkeşlər, fanatlar yaxınlaşırlar, şəkil çəkdirirlər, avtoqraf istəyirlər. Bu əslində bizim üçün çox şey deməkdir. Yəni ki, belə. The question was from a journalist. When you last time was in Azerbaijan, and after arriving to Azerbaijan, you usually meet with Rafael Fiziev, what they're talking about usually, and Nazim answers. Just short summary. Short summary was that usually what they talk about is what they're going to eat, desserts, burgers, pizzas. That's what they share usually about. And he also mentioned that fans here are very lovely. They always come and take autographs, and they always help him around. Nazim, over here. How are you doing, brother? What's up, brother? How are you? That's good. Just to follow up the question, what's the best food for you when you think about the losing weight? Because I heard from many fighters that when they are scrolling the Instagram, they always see the food videos and all the stuff. What's the best food for you? Cheese, melting cheese. Something. Ajaske hachapuri wouldn't be bad, actually. Pizza, I love pizza a lot. When I go back to the States, I will definitely have some good pizza. Carbs, carbs, cheese. Cheese is what I miss the most. Cheese. I know. So you, Rafa and Tawfiq, you three are getting treated like heroes in your homeland here in Azerbaijan. What it's like to be in the center of the interest when it comes to such kind of event? Yeah, this is what I'm saying. Like, I represent Azerbaijan because I'm Azerbaijani. My name is Nazim Azimoghlu Sadykhov, and like my ethnicity is Azerbaijani, my entire bloodline is from Azerbaijan. So my life was not here. My life was in another country. I represent here because this is my bloodline, this is where I'm from. And to come back here and to be called a hero is flattering, it's an honor. And like I told you guys, I've been saying it again and again, it's a responsibility. So
I take it serious, and I hope to make you guys all happy on Saturday. Right, and one last from me. You three are here from the Azerbaijan on the Baku card, but there are many guys who are up and coming and developing their career from Azerbaijan, going to the US and all the other countries, try their luck. Is there any specific fighters you like to see in the UFC in the future from Azerbaijan? There's a lot of young guys here. I know. Yeah, I'm going to say Asaf Chopurov. Asaf Chopurov is a very bright prospect. I've been seeing his work. There's a guy here I met, Akif. He's a one championships Muay Thai guy. He's Chingiz Alazov's like protege, you can say, and he's a serious fighter as well. He's going to probably start wrestling soon, mix it in, transition to MMA soon. Osman Lee, Mehmed Lee, I think his name is. There's a bunch of young guys. They're like literally 19, 20 years old, 21 years old, some of these guys. And these guys they have a head start, you know. They're going to go far in their careers. They're going to go very far. They don't give up and they keep training. And they're going to represent Azerbaijan very well. Thank you so much. Qısa olaraq tərcümə edəcəm. Sual verildi ki, son sual idi. Hansı Azərbaycanlı gənc döyüşçülər gələcəkdə UFC döyüşə bilər? Nazim Sadoğlu bildirdi ki, bir çox gənc döyüşçülər var ki, hansı ki acdılar və gələcəkdə UFC-də döyüşə bilər. Məsələn, Asaf Chopurov var, Məhəmməd Əli Osmanlı var, Akif Quliyev var, hansılar ki, məsələn, Akif bizim fəxrimiz Çingiz Allazovla bir yerdə məşq edir və o onu hazırlaşdırır. Biraz güləşi, grappling'i artırsa çox böyük bir güc olacaq. Sonra bildirdi ki, 3 Azərbaycanlı döyüşçü UFC Baku həftəsində döyüşəcək. Bu sənin üçün, Azərbaycanlı döyüşçülər üçün nə deməkdir? Nazim bildirdi ki, bu bizim üçün, ilk öncə mənim üçün bu böyük şərəfdir. Çünki Azərbaycan mənim vətənimdir. Həmişə burada döyüşmək istəmişəm. Amma bu böyük məsuliyyətdir təbii ki, öz doğma divarlar arasında döyüşmək. Və mən ümid edirəm ki və əminəm ki, biz azərkeşləri, fanatları sevindirmək istəyirik. Nazim, axşamınız xeyir. İlk olaraq vətənə xoş gəldiniz və sizə verilən suallara əlavə olaraq bir sual vermək istəyirəm. Sizi bu gecə izləyən, sizi örnək olaraq, özlərinə görən, örnək olaraq bilən gənc Azərbaycanlı döyüşçülərə bir məsləhət versəz, o məsləhət nə olardı? Назим, за вами следят много молодых бойцов, азербайджанских ребят. Если бы вы могли дать им один совет, что бы вы сказали, что бы вы посоветовали? Ребята, работайте, пахайте, не сдавайтесь. Это 90% успеха в этом спорте, чтобы не сдаваться. Поэтому не сдавайтесь, ребята. Тренируйтесь, у вас будет миллион причин, чтобы не продолжать. Вы просто держите свою причину, почему вы это делаете, не забывайте это и не сдавайтесь. Çox sağ olun, uğurlar arzulayırıq. Mən deyərdim ki, heç vaxt əziyyət çəkin, işləyin məşqlərdə və heç vaxt təslim olmayın. Bu uğurun bir 90%-idir. It was the last question. Thank you guys. Thank you Nazim. Minnettarım, çok minnettarım.